Baik hapuskan cerita lama. Asik. Kehitaman. Din Lancip. Sini nyeruntul aja ke kereta gerong. Bang Opi, lama nih nggak ketemu. Sini duduk. Saya ngopi dulu, ntar lu yang bayar ya. Masih aja kagak mau rugi, Bang. Lu kenapa sih muka lu kusut banget kayak spray kos-kosan? Kenapa lu, Din? Saya lagi nyari si Nanang, Bang. Bang Opi udah pernah ketemu sama dia? Nanang? Iya. Belum lama gue ketemu dia duduknya di sini nih. Nanang di sini, gue di sini. Nggak berubah nih begini. Wah udah hebat dia, Din. Perlintis sekarang. Sukses dia. Tapi gue dikasih tahu cara-cara sukses bagaimana. Akhirnya gue ikut investasi. Abang ikut investasi yang ditawarin Nanang? Iya, 10 juta gue ikut. Wah, gimana nggak keren coba. Din, lu kenapa skip begitu ngomong? Kesambet lo. Kita ditipu, Bang. Ditipu bagaimana maksud lo? Saya juga ikutan investasi, Bang, sama dia. Tapi udah seminggu saya ngasih duit. Dia kagak bisa dihubungin. Apa? Maksud lo aduh, kayak ada pakunya tenggorokan gue. Si Nanang maksudnya? Iya, Bang. Serius. Benar-benar ada pakunya. Ditipu sama Nanang. Udah dibawa kabur, Bang, duit kita. Hancur deh. Yang bener lo, Din. Swear, Bang. Buat apa saya bohong? Aduh, kiamat deh gue. Bisa rusak deh gue sama Babe. Diacak-acak deh nih muka gue.